Ko'ngillik o'g'inish. Assalomu alaykum, umoq do'stlar. Men Nafis. Yaxshimsizlar? Oldingi darsda biz 32 harfni o'rgandik. Bugun biz harflarni takror qilgach, ulardan boshlangan so'zlarni o'rganamiz. Qani hamsa, dars boshlandi. Salom Uyg'ur tilim. Umoqlar, dastlabda biz 32 harfni bir takrorlab o'taylik ya. Qani hamsa, billa o'qiylik. A, E, I, O, U, Ö, Ü, B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, S, Ş, G, F, Q, K, G, N, L, M, N, E, V, Y. Yaraysizlar. Yana bir qitim sal tezroq o'qiylik. Tayyorlik, boshlandi. A, E, I, O, U, Ö, Ü, B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, S, Ş, G, F, Q, K, G, N, L, M, N, E, V, Y. Yaxshi o'qidinglar umoq do'stlar. Yaxshi o'rganibsizlar. Endi so'zlarni o'rganaylik. Qani hamsa, menga ergishib o'qinglar. Apa, apa, canım apa. Eynek, eynek. Elifba, elifba. İlmek, ilmek. Oğlak, oğlak. Uygur, Uygur. Ben Uygur. Örük, örük. Üzüm, üzüm. Belak, belak. Pahta, pahta. Taş, taş. Ceynek, ceynek. Çeynek, çeynek. Xoraz, xoraz. Dap, dap. Ravap, ravap. Zencir, zencir. Saat, saat. Şam, şam. Fontan, fontan. Gaz, gaz. Kalem, kalem. Kitap, kitap. Gilem, gilem. Yanak, yanak. Lağmen, lağmen. Mayka, mayka. Nan, nan. Halka, halka. Velosiped, velosiped. Yağmur, yağmur. Qalti o'qidinglar umoqlar. Yana bir qitim o'qiylik ya. Apa, canım apa. Eynek. Elifba. İlmek. Oğlak. Uygur. Ben
Uyghur. Ö, örük. Ü, üzüm. B, beliq. P, paxta. T, taş. C, ceynek. Ç, çeynek. X, xo'raz. D, dap. R, ravab. Z, zencir. S, saat. Ş, şam. F, fontan. G, gaz. Q, kalem. K, kitap. G, gilem. Ng, yanak. L, lagman. M, mayka. N, nan. H, halqa. V, velosiped. Y, yağmur. Esli o'qiringlar omoq do'stlar. Yana bir qatim tezroq o'qiylik ya. Qanamsa? Tayyorlik boshlandi. A, apa, jinim apa. A, aynak. E, elippa. I, ilmek. O, o'g'loq. U, uyg'ur. Men uyg'ur. Ö, örük. Ü, üzüm. B, beliq. P, paxta. T, taş. C, ceynek. Ç, çeynek. X, xo'raz. D, dap. R, ravab. Z, zencir. S, saat. Ş, şam. F, fontan. G, gaz. Q, kalem. K, kitap. G, gilem. Ng, yanak. L, lagman. M, mayka. N, nan. H, halqa. V, velosiped. Y, yağmur. Bak esli o'qiringlar omoq do'stlar. Davomli takror qilinglar jumla. Bo'ladi amsa, keyingi darsda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.